julle, dit is lekker om weer beter te wees. Ouma het vandag kom kuier by my, vir my nuwe kos gebring. Wat se kos? Lekker skaapvleis, saam met lekker gebraaide aardappeltjie en lekker tomatiesous en dis net 'n lekker verandering. En dankie julle vir al julle gebede. Dankie vir julle ondersteuning. Hierdie nuwe pyp gaan nou vanaand uitkom en dan gaan my net 'n bietjie monitor en dan die dokter gesê dan kan ek so vinnig as wat ek ook kan moontlik huis toe gaan. So ja, die Here is regtig baie goed. Seën vir julle vanaand. Lekker slaap. Evening everybody. I hope you're all doing well. So there's been some improvement. The pneumonia looks like it's starting to clear up and I'm back on the nasal cavity and off of the extra pipes. So yes, going home is another step closer. We just thank the Lord and thank you all for all of your prayers. I really do appreciate it. Keep praying, thank you, and God bless you as well. Thank you, bye bye.